итәчләр ванна оғлары. Кәдәһиләх кәргенмүд жә үйінне. Бүгін әнсейлі қочатыны бір кәрі бәлесілігәрі, аппаны бөхілігәрі бөліләқ күн. Жолла оғасас кымын культура кәрі әйкетігәрі сағары, қатыңары оғы ұскустордан сколата, тәріптәмміті одыз сылын бәлетір, жарыманы күнен істін әғарды болуқтын. Аппаны бөхілігәрі амбастан оғы музыканы сколата, Тынча 990 сыллаққа ақсыны ұйып 14 күнігәрі Захар Порфирьевич Виногуров атынан намнағы оғы музыканы сколатының филиалынан ағылды бұда. Тынча 991 сылы балаған айып басты күнігәрі Туспа юридическай тәріпті бол бұда. Бастықы директорынан Еремеев Калистра Дмитриевич анамыда. Бұл кәннәқтәні қатыңарын хелегәрі, оғаны искусство әйгәтігәрі әбей берәқті әхен олуға урылды бұда. Босылдар тұқары, бәйбәдергәрі, майдың аспат ораты таланна, ойылғала, интерестәқ үгіз көлені үтчат, бұ көміс ұяттан, кынат аннынан кәттіға. Кен тұттабыд искусство арас көріңәрі ұйылдан тақсыбыд, олықтырғары местелерін болан, үләхет болан, үйерімі тасқоларғары оғыры үйереттірілдірінен, сорақтары салғы үйерек білі ұланлары, бұл манттан кынат аннынан тақсыбы тасқоларғары үләлі қамсы сылжаларынан. Әйлі қуанна түмсүйлі коллективі Александра Калиевна Колесова салайары. Салаятчы бұхытнан қазбейді үліхе тұрықтақ, әппетнестақ, жекіргінгері бегәдіректақ болырғары қағалары. Үліғі айымылақтық сығын харқа, оғаны искусства кемегетігері үйіне сайта чачығы тұрарғары бәйбіл көйін олыққа келдерін көқ берерін. Тылы беребін Александра Калиевна. Өйдө күнінен күнді ылжыттар, ұвастыбыллақ ветераннар бұд, оскола бары үләхеттері, выпускниктар, үйеренәтчілер, онна төрөппіттер. Бүгін бігеға жоры күн, барығытын үйріләқ, үбілейдәқ күмітінен, қатыңары нәхилекке оғы искусстватын осколада, Терелі біте одут сылынан идейдек істігнек әғардегі бүкөміллән. Қыратық осколам историятықтан бұғатардан кепсир боллақ бұна. Тығынча 990 сыллаққа ақсыны 14 күнігер аппаны бөхелегер музыкальный оскола ан бастан маңнайгытын Захар Порфирьевич Винокуров атынан музыкальный осколаға филиалын бұғытынан арылан үлетін сағалабыда. Bir хореография қылаға бар еті. Хореографынан Сыраметникова Лукерия Егоровна сетихилақтық, олыс тағарылақтық үлеләбіді. Хореография қылағығар өрінәтчілері музыка теориятығар онна сольфеджияға Зоя Захаровна Эверстова өріп біді. Онтан 1991 сыллаққа балаған ең бір күнігер Туспа музыкальный оскола бұғытынан күн бүйінген адылы үләлі оғыры бұд. Бастақы директорынан Еремеев Калистра Дмитриевич ананан үлеләбіді. Онтан 1992 сылттан әбей класстар арылан бар бұттара. Художественный, баян, онна фортепиано қылаға. Ол сағана музыкальный оскола бұд, әрге 80 сыллардағы жағыла саат, болан ағығын сылларға сельпо контората, совхоз столовая болан турбут, қараран қалбыт әрге жеға үлелерін класс бұғытынан сағалабыттара. Онтан арас білечиненнен қасда серге көспіттер. 2-9 сыллаққа нәхілек бағылығын Юрий Накенчевич Сливцов көмәтінен ремонттан барет түгер әппеттер гынан оттыран бұл райпомаға ғынығар көһім келен күн бүйінгәрдірлі нергетчі үлелі олары бұд. Бұл 30 сылы егер оскола бұд историятығар үгіс әлбәқ
үрдүк ситихилерде оголору искусства кең эйгетигер үйретерге дерин билилерин, сыраларын, талааннарын ууран туран бейлерин сүдү кылааттарын киллербит оголор бутун республика Россия тахымыгар тахарбыт кас бирди бейлере тус-туспа көрүүлэх, суоллах истэх, биһиги кем туттар жомутнан болаллар Калистрат Дмитриевич Еремеев, Лукерия Егоровна Сыромятникова, Зоя Захаровна Эверстова, Степан Иннокентьевич Слепцов, Павел Семенович Павлов, Валентина Спиридоновна Сивцева. Ол сағана элер кескиллях преподавательлер эме бейлерин кылааттарын босколага киллерен аспыт Новгородова Римма Дмитриевна, Палетинская Акулина Алексеевна, Попова Татьяна Гаврилевна, Кирибогорницына Диана Николаевна. Опсая бу отутсыл игер 195 выпускниктахпыт. Бастығы қарағатчылар бұд 1995 сыллаққа 10 ағыз оға бітер біді. Ол егер манна өреммет профилларынан өректерін салға бұд, арас әйгеға тағарылақтық, үлелі қамсы сылжар кен тұттар оғылырдақ бұд. Қолыбыра олырттан класстарынан бидді оғыны аттық бұнсен. Винокуров Дмитрий Васильевич, выпускник класса «Баян», 2-нчы жыллағы. Артист Национального театра танца имени Зверева Кылола Республики Саха-Якутия, Кылсаха национальный ансамбль «Бас» Крымпада, ансамбль «Даймонд» «Бас» Балалайкада, он руководитель ансамбля «Джол» бас-гитара. Попова Татьяна Гаврилевна, выпускница хореографического класса 2001 года. Он 19 лет работает преподавателем хореографии, тренер по фитнес-аэробике сборной команды Намского ЛУСа, финалисты 6-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия и финалисты чемпионата Республики Саха-Якутия. И Сивцева Любовь Григорьевна, выпускница художественного класса, первая ласточка 95 года, выпускница, работает преподавателем в Намском техникуме по специальной дисциплине повар-кондитер, отличник системы образования, лучший автор детской книги издательства «Бичик». Хинди гурдук бигиттен тахсыбыт, элдах выпускник тахпыт, арас эйгега үлели сыджаллар. Билигин биги коллектив 12 үлхеттах 4 класс үлелир, хореография клаха, художественный класс, баян клаха, онна фортепиано клаха. 2 программаннан öğrenebit, предпрофессиональный 5 сыллах öğrek, онна общеразвивающий 3 сыллах öğrek. 5 преподаватель бары элер кескиллях, тахарылах үлеттер, қас бирди преподаватель öğrek ити үлетін качестватын үрдетекке жолуғар. Качестваннай өтті бүтін дебітін опытын жағайар запқостақ бұд, Өрсыл үлеләбит или мындыр үлетен бағайбыт, көміс тарбақтақ костюмердақ бұд. Үлеттен чағаян турбат үс охранниктақ бұд. Үрас туттулақ техничкалақ бұд. Онна директорнан мен Александра Аркадьевна Колесова күн бүгін бұл үлелей сылжабын. Бұйылғы өрәк жылығар бейгі тоғыныз оғы үйренер бейеға. Бу аспыт өрәк жылығар бейген оған обы бұста ұппыт. Чәхеті күрдік кылғастық наға түргенік левгеретемістім. Түгеннен туғанан өсі төгіл ұдықтабыллақ ветераннар бұдын, ұлыққы сылларға үлелі сылжыбыт үлехеттер бідін, бұ бұсниктар бұдын, бұ өрегейдақ, юбилейдақ көмітнен итетік істеннік әғадделейбіт, же кергеннергер бағарабыт жолу саргыны чеген болуну.
Ünküdülü taptaçı, yörümü kasılcaçı, tekkidi jelenkey ciddi kere behiley, oğuz aska delegey, anyan kağları üçügey, ünkü tabaçan, oğuz iskustadan skotun ünkü kılan kız klasörnaşta Diana Nagaritsina. Ignatieva Maria Simenovna. Ütü gününen gündü büyüğü yürüyecek tarafın kıttılahtara. Olu beter katın arı nehelegin oluqtağıhtara. Çoğulan katın arıga üleli turar oğu iskustuatın, oskolatın ülehittere, kollektiva gündü ıngırıla kılcıttar. Bugün televizyon kurduk, katın arı neheleger, olu beter bihigul usputugar ulahan yürüyecek jora gün bolda. 30 yıl ustada hüllelen kamsan kelbet, oğu muzikarna eskolatın bugünkü günden bihigi uluz jahaltatın atıttan, uluz bahılga üründen geçiş lepsop, uluz общественныхын atıttan, kulturаны hängerätçiler, iskustanı bahalatçılar attırıttan, iti-iti kistengnik örgöйдө hülle gütnen eğadiriybetin kömüller. 30 yıl yen bu kırada suhkem, bu kemlerge bilen turar boskola istenetiger sürde halbak yörenetçi, uçuğutal, ülehetler, ülelen astılar, üleli hılcallar.
Bu gemlerge hedi bilgen Alexandra Arkadyevna epitin kurduk. Aras talanına qoğulur beylerin talanından sayındaran üle yühüger hılcan kendiki ulahan uluqqa taqsanlar edelerin emniyet kulturu iskustoy getiger bulbutların pürde hılmekter. Opsenin dettekke kadınların ehliyege bay istoriyalar, uratı soldak istek, ulahan oputta beyde kekke tradisiyalarda istoriyalar ulahan ehliyek bolar. Bu Ruturkattan dağını kadınların ehliyege iskustoga, naukaga, literaturaga, kultura getiger bilder köster canlarda üsine bir külepleri dahanan ağırdas ağını ziveriyaların da bu etiye koyup bayatların, kohonyutların, ırıhıtların, kodohonyutların kehi etede varıldı bat. Kadınların ehliyege bu kultura iskustva itiyekten yüzkaybi dödüte yetekbine buka sıspatın bolu. Onun bugünkü yürülek günge bunu her şeyterehinge mustan turan eren bu oskola kollektivigar bilder turar bihi bağırabıt. Östü dağını ürdük sitihileri. Kandık dağını olukka gösteriler hattartan çağıybakka, kençarı çatı öğrenlerçileri kultura getigen iskustağı sığıran bu kurduk üleli kamsı aya tuta turun gen ıngırabıt. Ehiyaka bağırabıt tuz beğatiger, tuz olukkutugar jolu sorgunu, kıtanaq dorobiyanı ondan öğrenlerçilerge ayımnılar ürdükten ürdük sitihileri. Sitihilden kelbet aras tahımnaq kıyılargıt össe dağını elbi turdunlar, össe dağını bihigini bulusput atın soğulun Respublikaga Rusiya tahımgar atırda turun, ülehetler bit pedagoglar bit masterstvalara ürdüğü turdun, ona epepit kurduk, sanattan sağa kıyılarga bilgin jağayak keminen bu kadın arıgan harçı kultura bit jetecendeyege olontan tirektenen bu oğa muzikarne skolatın saydığı össe dağını üyüne çeçili turulgen bağırabıt onna erellahbit. İtinlik eten turaneren ulus jahaldatın atıttan semey belahbiden ehiyaka 90 tığının toğuldatan tuttararbıtın kanunlar. Ученые грамотой главы муниципального образования Намский УЛУС награждается Павлов Павел Семенович, директор детской школы искусств, проработавший с 1996 по 2012 год. За вклад в развитие дополнительного образования, за многолетний плодотворный труд и в связи с 30-летием со дня основания детской школы искусств села Аппаны. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский УЛУС награждается Сермятникова Лукерия Егоровна, преподаватель хореографии, проработавшая с 1990 по 1996 год. Новгородова Римма Дмитриевна, преподаватель хореографии, проработавшая с 1996 по 2016 год. Попова Татьяна Гаврильевна, преподаватель хореографии, проработавшая с 2008 по 2017 год. Эверстова Зоя Захаровна, преподаватель теории и методики, проработавшая с 1990 по 2018 год. Кривогорницына Диана Николаевна, преподаватель художественного класса, проработавшая с 2011 по 2017 год. Күнді нағараннамы жаннарбытын өссө төгіл әғанделебет, сетихилері бағарабыт өссө төгіл үлейбітінен. Махи болар. Иван Дмитриевич Наговицыны. Күннен Уластыбыллах Александра Аркадьевна Катыңары музыкальный школатын коллектива Уластыбыллах ветераннар арас сылларга бүтербит выпускниктар онна олор онаты мана кален бу үйрүбүтүн үлесте хиджар бу үйрүлак күнгө келен ылжытты хиджар биги үрдүк сололох оннатон бу музыкальный эйгега культура кетесигеннар ылжытарбыт. Күн жыл тон түрген байтык ахан эхер номно 30 сыл бұл школа үлелен, комсан, әлбі хоғаны етен
нергичи үлели турар. Тоғынысылардаққа бастықы президент Михаил Ефимович Николаев дерин көрілі халаятчы болан. Әтен тұрар қаяндағаны бұл оғылырын, сақа оғылырын музыка үддік әйгетігер қаянда сығырықтақ біттен. Бай духовной, культурной наследиялах омық болықтақ біттен. Политиканы гитан республика дүнен музыканы школалар поддержкаланар нергичи үлілен керем бар бұлтыры. Тон бейін әлектеріме бұл музыканы школы бір күске улуска, оны республикаға күске үлелер музыканы школы болу үміті бойтан харбытарын күрдік. Ол ғана Еремеев Калистрат Дмитриевич директордан бұл музыканы школы бұл Карабағай мас әрге десат, бейі жүвіт әрге десат дебетігер жағала саат жетігер ариянларытын үлір әбіттірі. Тон мен бәйім олыларға бұл музыканы школаға өреметем, музыканы школын тауған алтасындағы білдербетем. Манна бұл өремпет учиталар бар. Лукерия Горовна Сыраметниковаға, Зоя Захаровнаға, Степан Никентьевичка, бұл Валентина Спиридоновна біге таңаспыдың берер үлемпетігер, ол ғаттан мақтабыт олысы болған. Біге бұпуск тоқтеқы бір білдер оғыз бұпуск еті, ол күрді біге ұлуғы бүтінні автобус бұтынан керейен республиканы әлбәқ ұлыстарғар тиен жүкіскай қораққа әлбәқ концерттарға лауреат енатын сүген Москваға тиен үңкілен, Словакияға, Европаға тиен үңкілен ғыджыбыт выпуск болуыд. Тон білген музыканы школа ме нелек олғыр күске қабыдылынан ұлған влияние оралар ордені текінада тоқпар мероприятиялар бұд, мероприятиялар бұд, саңа жыл бұд, рағында тәрәхін әлбәқ бұлады. Онтыға бартығар бұл музыканы школа күттігі оқ барбат, бұл құлыптырдың тұры тәбістәңе бір үлелі тұрар, күстәқ бір тәрі болар. Нелек Маны тағанан бейхек ағам хастар жоңғаттан школа 3-го возраста денінен, манна сыджайы ден ветеранларға ағам хастар жоңғы чөйбай коллектив тақпыт, ол коллектив бұд әме білген әлбәқ әме республиканы бүдірні керейен әме лауреат аттырын сүген, дипломан арас степендерін сүген әме білді көсті, оны нәгелек бітігер мероприятиялардың кергеті олар ден. Әтеқінада бастық әпіппен күрдік өте Михаил Ефимович әппетеген күрдік әтер болуғаттан өме күрдік нәгелек олығығар осколыны кітары осколаттан силообразующий әтәрікті болар. Онтан музыкальный школа әме қаяндағаны оғылар бұд сайданлар әлбәғай білдендер көрдіңдер күннәғі өйері қарар болбаққа ити үлетігер әме ұлыған сыбыдарлағанын бары өйдейді. Ондан бейге бұл музыкальный школы коллективігер ветерандар бітігер бағарабыт кітанақ дұровияны әтәңе болуыны ұқтыс құлақтыруы жылы сарғыны. Ондан бұл музыкальный школы үйіне сайда тұрдың, материально-техническе базыта сайда тұрдың. Бұл білінге үрдікі халалта музыкальный школаларға внимание урары болар ден бағасан алақ бұд. Тоғын етерген білген музыкальный школалар әме қада ағасты қадар болақаттың остаточный принципелер продуктар қолыбыры беребекке болағаны культура дүттен, образование дүттен келелер, антон финансирование дүттен болағаны ұрақытарда ағыз вопростар бар болар. Оны бары бүйгіт. Оны түнге ағасты қатекін ады. Онытын бейге бұл музыкальный школа хайда үйне тұрдың, оғылар бұтын өсе үрдік культура, искусство үрдік артығар тахара тұрдың. Оннатын нәлекпі садидер сабыдылы ұлатан істенден бағын алақ бұд. Оннатын бұл коллективка түмсілі болуны, оннатын коллективка середінен Александра Аркадьевнаға бейге бұл үтет ұллақ
мақтал сурпутун тутарапытын бағарабыт Александр Аркадьевна бағалыста. Онна тун бу нехлекпит тун бәләгін әмет тутарапытын көрдін. Александр Аркадьевна. За плодотворную педагогическую деятельность, за активное участие во всех проводимых мероприятиях села, Улуса и республики и в связи с 30-летним юбилеем со дня открытия Хатнарынской детской школы искусств села Паны Намского Улуса почетной грамотой главы муниципального образования Хатнарынский наслед Намского Улуса Республики Саха-Якутия награждается Колесова Александра Аркадьевна, директор Хатнарынской детской школы искусств. И плодотворный труд, за активное участие во всех проводимых мероприятиях села, Улуса и республики и в связи с 30-летним юбилеем со дня открытия Хатнарынской детской школы искусств почетной грамотой награждается Сивцева Валентина Спиридоновна, ветеран-костюмер Хатнарынской детской школы искусств. Почетной грамотой награждается Наговицына Анжелика Юрьевна, преподаватель хореографического класса, руководитель ансамбля Хатынчан Хатнарынской детской школы искусств. Преподаватель художественного класса Хатнарынской детской школы искусств. Муниципального образования Хатнарынский наслед награждается Сивцева Валентина Михайловна, концертмейстер Хатнарынской детской школы искусств. Благодарностью главы муниципального образования Хатнарынский наслед награждается Новгородова Зинаида Ивановна, преподаватель класса фортепиано Хатнарынской детской школы искусств. Благодарностью главы муниципального образования Хатнарынский наслед награждается Андреев Станислав Яковлевич, преподаватель класса баян Хатнарынской детской школы искусств. Хатнарынской детской школы искусств. Благодарностью главы муниципального образования Хатнарынский наслед награждается Тарамонов Валерий Иванович, охранник Хатнарынской детской школы. Благодарностью награждается Колесов Егор Иванович, охранник Хатнарынской детской школы искусств. Благодарностью награждается Шумилов Николай Николаевич, охранник Хатнарынской детской школы искусств. Благодарностью награждается Слепцова Екатерина Владимировна, технический работник Хатнарынской детской школы искусств. Благодарностью награждается Слепцов Степан Иннокентьевич, ветеран-преподаватель народного отделения баян Хатнарынской детской школы искусств. Благодарностью награждается Павлов Павел Семенович за высокие достижения в работе, плодотворную педагогическую деятельность в связи с 30-летним юбилеем со дня открытия Хатнарынской детской школы искусств.
Благодарностью награждается Эверстова Зоя Захаровна, ветеран-преподаватель теории и методики Катаналинской детской школы искусств. Благодарностью награждается Сыромятникова Лукерия Егоровна. Попова Татьяна Гаврильевна. Благодарностью награждается Кривогорницына Диана Николаевна. Благодарностью награждается Еремеева Анна Захаровна. Сцена предоставлена персоной Петр Машников. Похожий смерть.
муниципальной территории культурного духовной хайты управления начальника Елена Александровна Зараняева. Өтөкөлүнөн күндү Александра Аркадьевна Катыңарытагы Оғы искусствотын осколатын коллектива, онна ветераннар. Эхегене бүгүнгү үрүлэ күнгүтүнен, отутсаллах үбүлөгүтүнен, намулухун культурага, оны духовный селдик управлениятын, оны тахынан улустагы культура профсоюхун атыттан ититик исинник ағарделирбин көңүллэ. Онуттан бу кенчари үтчат сайдыдыгар урар кылааккытын биһиге сыналыбыт, онна эхиэка мактанабыт. Мемжитин даганы бу курдук үрдүк тахарылаактык үйөрө көтө үлелиргитер багарабын ден турамын. Александра Аркадьевнага оны коллективка бэм апыттан эгарде суруппун, семей белякпын, онна бу улустагы профсоюз эгарде суругун туттарарбын көңүллэ. За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития награждается директор Хатнаринской детской школы Олицева Александра Аркадьевна. Республики Саха-Якутия благодарностью Министерства культуры и духовного развития награждается Шамаева Степанида Николаевна, преподаватель художественного класса. Министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Степанович Куприянов. За вклад за добросовестный труд в сфере дополнительного образования детей, за вклад в духовно-нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения почетной грамотой награждается Олицева Александра Аркадьевна. Юрьевна. Шамаева Степанида Николаевна. Новгородова Зинаида Ивановна. Андреев Станислав Яковлевич. Сивцева Валентина Михайловна. Нагрудным знаком за вклад в развитие культуры и муниципального образования Намский улус награждается Слепцов Степан Иннокентьевич, преподаватель класса баян, проработавший с 1990 по 2017 год. Степан Иннокентьевич, За вклад в развитие культуры Намского улуса и в связи с 30-летием со дня основания Хатанрынской детской школы искусств почетной грамотой Управления культуры и духовного развития муниципального образования Намский улус награждается Наговицына Анжелика Юрьевна, преподаватель хореографического класса. Новгородова Зинаида Ивановна, преподаватель фортепианного класса. Андреев Станислав Яковлевич, преподаватель класса баян.
Награждается Парникова Светлана Ивановна. Слепцова Екатерина Владимировна. Шумилов Николай Николаевич. Светлана Ивановна. Шумилов Николай Николаевич. Колесов Егор Иванович. Светлана Ивановна. Светлана Ивановна. Светлана Ивановна. Ағылында бұл ұлыстағы профсоюз мақтау сұрғын тұттарекпен бағарағын Валерий Иванович Дарамоновқа. Онна Валентина Спиридоновнаға. Онна салғы мен ұғырдық, үйері көтті, үрі көті ұлақтеп үләді кетілер. Сынаға доқылыстығына көрсіні Гарьяна Стрекаловская. I know
Управление образования муниципального образования Намской улус Республики Саха-Якутия, заведующий отдела воспитания и дополнительного образования Селене Михайловне Мешниковой. Добрый день, уважаемые гости, добрый день, уважаемые выпускники детской школы искусств. И, пользуясь случаем, мне хотелось бы отметить, что сегодня-завтра в Хатынарынском наследии юбилейные мероприятия. Сегодня мы празднуем 30-летие детской школы искусств. Завтра будем праздновать 80-летие Хатынарынской средней школы имени Ильи Егоровича Винокурова. На следующей неделе открывается юбилейный год 150-летия образовательной системы Намского улуса. В январе будем праздновать 125-летие нашего выдающегося политического деятеля Ильи Егоровича Винокурова. И это все вот эти все мероприятия говорят о той большой работе, которая проводится в нашем родном Намском улусе. Конечно же, детская школа искусств выпустила плеяду выпускников, которыми мы все гордимся. И наравне все вместе мы работаем в одной программе. Музыка для всех, да, плодотворно работаем. И надеемся, что в дальнейшем вся работа, которая проводится, она будет давать еще такие большие плоды в деле воспитания нашего подрастающего поколения. Пользуясь случаем, мне хотелось бы от имени Екатерины Владимировны Ядриевой, от имени начальника управления образования вручить благодарственное письмо. И тут очень много хороших слов, да, с юбилеем. И прочитать следующее. За 30 лет пройден большой путь, наполненный яркими событиями и славными достижениями. На протяжении этих лет ваша школа ведет большую работу по эстетическому культурному воспитанию подрастающего поколения. Все мы по праву гордимся выпускниками вашей школы, ярко и достойно представляющих Родину на российском и международном уровнях. Сегодня ваше учреждение, Александра Аркадьевна, это настоящий центр культуры и искусства, где детям помогают всесторонне развиваться, стремиться к идеалам добра и красоты. И, пользуясь случаем, всех поздравляю с наступающим Новым годом! Директор Алексей Семенович Афанасьев. Bütün ürünlerinden barıkta vardı. Oto barın kepsabitim gündük bu 30 salonlara tüger. Kalisadi yetiş direktörden sağlar. Bu bilgi engelli Alexander Kadyana adlı. Bak kemasta, bak ülelen hasta. Onlar isterge metin manna Велитана Хепуннада, Степан Никентьевич, Өркенге директордан Госкола, Атаға тұрудырыме әлбәқладың келді бікей болар. Оны тәтелемет қатынчан ансамбл халайшылара Павловны аттан бұл әлбәқиятын директивтеріне Лукерия Сырмятикова, оны татты кәндігі даны преподавательдерменті әлбәқулені ағам ансамблы үйетағар біттара. Так, онотон бұл барлы Петергудық бұл тура дебет ұлытығар, онотон бұл үйренгендеш нәлік бағылығын олар сағаттан осағына әлбетілейін ұлыс главаты да. Олының бұл құрос туран бұл мұзғаны школа учредені береқайынден бұжені бұлан оныты қолбос тәрітті халайшылың күтті сөбеліген есілан сүйрен көтен бұл нәлік главаты үйренгендеш оны әлбетілейін Gerçekten bu yeşilin bu koyuklarla kaçıda törümütün bilemin
Ondan bu diyenularga meto direktifden ülelen aspet Pavel Semyonovich bağlap denime как раз bu diyekin boskola belirlerge süren kadınime beyden bahan kıladın killer biter. O ketten bir emanlar onu bu diye muzganışko belirler yürüyler tügenerime manna kelen ağadalar bit. Ta bunu indiriye turatan bu skola bilgi indikatör ulakan siteleri çünkü tüm dalanlar yöneticileri dalanlar arasında tutduğun uçtallar tutduğun siteler olanın vanna tüm direktörge mi indikatör bu manna killer veya kolektivi indiden ki ham taraftar olarak. İnternetten turan bir tüm skolattan bu ağadalar kundutlarının onu tüm sebep belirtip Alexander Kadiyevna ağadalar kunduna sebep belirtip Manda порученияларды bu перехомстах Осколда школы директора Туяри горна Бережнева каян келбета нигнем яхманна туттарабен көдөспүдө нотун уламын туттарабын көүлөн бу ягатта суруга перехомстах Осколда школна аттан коллективный онна Туяри горна Бережнева аттан ягатта онна бу семейде лам туттарабын Direktörün sarıladı da ona tanımalı onu. Ütükününden o müzikalli oskolada orukko itimdeden attadı, bilgin onu iyidir sayınlarar giyin. Ülehettere, veteranlara onu öngürüler ılcıktır. Bu oskola terili bitin min onu eder dakikten bilebin min iki o manna Ünkulevittere, Çekoslovakiya varajıbıttara, Ösüğüne Ufak orakka varajıbıttara, onu daha şüdük sanıygun manna üleleyen aspet prepodavatelleri, Tehulahetteri, baraların kıtta bihigi kulturulahettere sürdağ çuğastı kulelespipit, onun gibi sürdağ şügey üyürüler yübileygidinden ititik istinlik çoran sinyalan keyin adıttan, ona tuz beyin cekerkenim adıttan ağır delibin. Ağırda hurukun istinktullah ağırda hurukun ağıvan. Onu kultura, onu iskustva ettiğinden sayınlararga, örsüllarga lülebet, katın eri, o iskustavatın, oskolatın, örgüyde, odut sıllah yübileyinden, bir ige öylelir kollegalar bıtın, ütü mağını güngütünen, is sürekten taksar, sakalı sayıgastılından, oruy uludun, ayhal attağın, eğaldedin anıgıt. Bastın sanağıt bargara, sorgular sanağıt salalla, kere sanağıt keskillene, ıra sanağıt dola turuqtun. Oğulurgut istinmişerderiger, sıla sığınlarıgar kustaran, ügüs ürüylek günler git, üleğit taharılak boldun den algıbıt. Eğerdeni gıtta çoran sınyalan kinin kolektiva. Ona bebit süddağ ayyakan hanıla, Semey belakbedin tuttarağıt. Bahalsta Alexander Kadiyevna. Ona össe yega ürdük taharla huleni banarabat bihige hotoro sağa kuluplu giddekbetne hege ülagat össe kiyenglik köstüydien ona jarıktanlıkıt, ona ünkülükküt, ona össe sayılıkıttien erine bağara sanağıdan edebet. Ağadalı verilleri İlya Igorishmine Kurafatnanı, Katınarı Ortos Kuvatını, direktörünü benden sol yaştıları Valentina Ivanovna Maksimov. Ütü gün moloqtun oskola kollektivigar, oğulurugar, onu terapitteriger.
Ihe görmüş bunu koravatlan katın hırgırtı skolatın barı lehetlerin onu verileceğin atartan iti istin eğerde boluktun. Bu oskola itige samay tuhalak bir sürün teritte bolar. Oğunu ki bığıtlan iti onda beyvega tömülühü öyühü barıda boskolaga beliller. Onu dağından bir sürün kayıskatından boğlar, bu oğularbut, John Inniger sığınağa takkan, beylerin talanların, joğurdarın tördörör bir ulakan emiye kayıskalar ölelere boğlar. Manna bihik bu teriktega mahtabıt muğra boğ, bihik ölebitiger ulakan küyüskeni boğalarlar. Onun bu teriktega bihigi bagarı tebit, össö dağını üyüne sayda çeçirgi turdunlar, oğularbut sitihiler boğulunlar. Onna boskolattan innike loqqa bige toruqtaq oğolor tağыстыннар. Итинетен туран бэбит семей белэхбитин туттарарбытын көңүллээн үлэлеригер туханныннар оғолор өссө даганы бигини үйөрдө турдуннар. Буга баргытыгар мактал. Сычай үнкүй коллективин атыттан эғардатылатары Дарья Ивановна Мальцева. Үтөгүнүнөн болдум. Уже отутсылаах субтебит бу тапталлар музыкальная школа бу катыгагына хилегер соготоп музыкальная школа бу уже отутсыла юбилей болуп субтебит. Мен терапит бүгүнөн урут оголорум бер менеджерликтен мыттара онну улахан макталбын деп багарабын. Оны бүгін самый улахан эғардебин, оны улахан мақталбын ағалым мен манна үз көліне сыяя үнкі коллектива болан бігі жарттан хайджабыт, уже түрді сылбытай бардыбыт. Манна бары бігі отуча кеhi болан жарттан абыт. Бұ манна урут бігі оғы хаспытар қағандан күләбетті, ғыллабата, жонлар мұстанбыт. Бігіні манна Uruyga, uruyga, ünküge öğretenlerden naha üyeren duramut maqtanabıt. Bu kollektiv össe dağını örülelerden jen duramut semey belakbetin tuttarabın bahası köngülle. Bus afettan eğardatalatari Ivan Dmitrievich Nagovitsin. Sütügül dökün boluktun, sütügül bu yürüler bırahanigынан. Men антон bu hırıga anı 95 yıllar bu şkola, muzikal şkola bu nadatan ben komisyalakpın, antobun eğardabin tiyepdabin. Бастатан турантан манна көрөр болуктарына Степан Никентьевич, Зоя Захаровна, Лукерия Горовна көрөр болуктарына хека итистин мактал болуктун биги букузалыктан бихеттен бардын хашоды саныбыт все-таки тан о хаспыт школа каниттен эвитен кехамна тиреди куллади. Онтан о хаспыт икса босколун техвестах, оны мениктеник огусас болонтан конечно биги ол кыпкыргылда болдор. Ол музыкальный школа кем багу тугеде. Оны сүйрекелен көтөһөн Эмениктен элбагата аны туран ол элбаг маана питим курду гиде элбаг концертка элбаг аянга хаҗабыт онутан преподавательдер бит барасаттар хүдә корсун жандар өткен атым ол аны тогоны сыларда хаттан тох кемигер тан то 90-лар бит лихи 90-х гана куттамакка хүдә охна петне огы группаны алганнар тон Европадан Москвадан дип курдуктан республиканан тон идея поянан дайна под автобудан да дип битәк ол бу һәм үчергәнәк тәһлиләр баларда ди кайында онтан бу салаячылар бит сүдә корсун ханалак җоннар үткән әтекнада онтан биһи онда барды һәҗҗан элбәкә вереннән элбәкә көрән истән айдан та бары бу пустар Барон нуман атыстырли 50 жабыт трансферларга. Инде ден тураман мактанан тураман бу музыкаль школа сайдарыгар
бәтен туғы бағараларын бәлер жағықтыры бұлданды бейіп бәбіт самай қалапытын келері бітін көңілден. Александр Калина бағалысты. Муниципалитетінде оғыл искусствотын осколотын директоргары Александра Аркадьевна Кольцова. Түгеннен туғанан бүгінгі юбилейдақ күнмітнен әғадделіқпін, онна мақтанықпын, бағарабын бейге бұл мероприятие бұтығар күз көмі бол бұт Курдун бирге алтыгар терилтелер битигер хатыңары бу звукостудии хатыңчан бихеха көмелерген мактал бутун биллеребит. Чоран коллективыгар Светлана Даниловна Пономарева. Онна юбилейнан бем әғадда сұрықтарбын тұттарабын коллективпан үләйіттербен бирге алтыған өсі дағаны өрсылларға үләлияқ беттен. Валентина Спиридоновна. Светлана Ивановна. Екатерина Владимировна. Валерий Ивановичка. Николай Николаевичка. Егор Ивановичка. Степанида Николаевна. Зинаида Ивановна. Анжелика Юрьевна. Валентина Михайловна, Станислав Яковлевичка, онна мақтал сұруқтар ветерандар бұтығар, ұтықтабыллақ ветерандар бұтығар гейлергер ежен тұттары ақпыт. искусствотын осколата төрөттемите отыз сылын билетири жарым арминен сөйлөгү ветерандарга, преподавательдерге, үрөттерге, оголорго терапевттерге истин әрде болуптун. Тапталдағы осколабыт курук салас раз болдун. Культура искусство эйтетигери, жогурдагылары элби туттуннары, үндүкке кереге үйелеакка аралана турдуннары. Арызки көрсө кадери.